بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بقم لوبة عزة يا أخون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجدك عومن كوريم مجندني نماذج شرطك بهجتون هجتون عومن ودفع ميواني نماذج صحهم كشرطة وترين الشرط كم جوا إسلام كما بهجتون عومن إسلام كما بهجتون واه كذا كم عليه ولا فوانه إسلام دينا خلافة دين نتادو متكا دين فهلو متكا نكمة فوا فرقة تكا بهجتون أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث القربة فوافدان ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ما كان أنا عليه اليوم وأصحابي. مي حديث قدشون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث القربة فميوا حديث قل فوامانيكي إسلامي أمة بهجنداني هديها تنبيك إمها باتك وأنه شيء نركيش إمي بيفيوا دين صحابين أي كمبيتو دينهم حديث القرباني أي تمن كليفانو کے صحابين قلون قطن قلون ميهونه ورق جينا رواية تهجا آسفا واني ايك تريغا إمام مالك رواية قربا فوا رواية أدي هم يقول عوف بن مالك رواية قربا فوا رواية سعد بن أبي وقاص رواية قربا فوا رواية أدي بس عبد الله بن عمرو بن العاص رواية قربا فوا رواية تكبلا رجا ورق جينا رواية تهجا آسفا واني إم لفظ الجماعة أي مسلم کے جماعت کا اڑے میہنے مسلم کے جماعت کا اڑے میہن کی اے کامیاب لبگن با میہن کی اہم وگن الگون میں وانی کریگا واہ کا دکا وفا وائرگا مسلم کے جماعت نماز کے جماعت ہوری فرق اس بیان کفا نماز کے جماعت کا ماگن شرط کے ہن نجھے کم اس بیان کفا نمازن ہدے جماعت مسلم کے جماعت می ورب بڑو تفات ہوری دے کم اس بیان کفا وانی نمازن ہدے جماعت کا اتاغا تبے میہن کی مسلمون نوفا امیہن کی تندر وقت کو گننگے میہن نوفا امیہن کی ای بالغ فا نوی کم گا ویس تندر فلا میہن کم گا وفا ادی بدی ہم جے میہن کم گا وانما ابا میہن گے جماعت گے اے شرطن ہموگن ادی دین نماز گے جماع فریہ مٹکا بینم ونی نماز گے جماع ہدایرگا کونڈا کونڈا جساگن فیا جساگن تیبون می نماز صحوم کے شرط النوم نماز جماعت کے صحوم کے شرط النوم ادی می نماز کرمگا سفتن ہدمگا شرط النوم اہم بیما اگر میں بیان کفا وان خوارجوں کے نرکات صفتوں کے تیرےگا ہمنے بیک میہن کی سنت نولے بیکے کیافا میستکون کافر کو امی ہوں دینم بیر کروں سننے می شامل مانے میگا اکلوگم وے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکن کماگن وڑاگن نوی امہا کنت تکا حدیث فل قربیہا بس فل تکا ادی ہمیں اگوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرار وڑان نوی کنت تکا عمل فلن دکوی کنت تکا ادی خلقی صفتکا خلقی صفتا میگے تیرے وادگن دانے اہن گوتا کم بنا کم گوانما اسلام دینو گے رکن تکا اسلام دینو گے واجب تکا اسلام دینو گے کنڈلیفاوا شرط تکا ادی سنت میگے تیرے وادگن دانے اہن نمویس میگے ابس کالا فرگن نکو مبا ميهم ميستكون نباكو نوتا كافر كرمتكا نغمون گندني هم مي قواعد اي
miyoni mihayaki nuwata miyoni bayaki sunnatan ule bay nune eba mihunaki sunnatan amal kura bay nune kiyafa eba mihunge fahatuga namadu sahanwane kama bunani ehennames mi akhun kariga nuwata khawariji sifatan ekulefa miwa mihuna algon me mukhatab ko bunafikam gawanama namadu gaves isfahuga algon me kura rawatib sunnataka ve e rawatib sunne wattala me algon men komme mihakwas ei algon men ege sunnatuge mana fiqh ilmarin vidalwa gotuga sunnataki ei ekame kurumun sawab libe noko du kollumu azab nulbe kameke ehmi miba mihunna kiwes kandeligen namaduge ihuge sunnataka fahuge sunnatan hama kandeligen watta mihun ehennamoes namaduga mematiga hashambanamaki sunnatekkam miba mihunna ege irugaves sunnate watta dagen namadu kofikam go wanames eba mihunna hagigatuga namadu sahawanekan enge irugaves maagandu em mawdu nagagen ei sunnatan nule miheke kiyagen warak gina mihun kafarko eba mihunge fahatuga namadu sahanwanekam bunamun gende mi algon men wahaka dakkafa wane jehi jehegen deduhuga nuwata tinduhuga nuwata hatarduhuga hagigatuga wahaka dakkafa wane wara boda eba mihunge mi khawariji sifata ekuleifawa mi zamanuge emme nurakkater firuga kamgawa jamaatul hajr wa takfir mi firuga ge hagigen hama kuddin mattaka wahaka dekeifa wane den adiyo sema mihun naga en aslaki ei miyoni bayki nuwata miyoni mihayki ei taghut taka kafir nuwa miheke taghut taka kafir nuwa miheke taghutuna behegotum balaleifa wane kamga alugondu hi koran kuriga gosfawa darsta hoga eves wara bodu fula shamil mawdu' eves hagigatu bunakum jiya khud mimi hunnaves taghutun-naki kobakan neengiyati adi algon menge mitiba lobuati akhunna uhtun kafar kurmattaka gengule maagandu surkhiyege gotuga miwes beenu korani ege tereves warag gina kantatta wadagen daane taghutunge tafsila taghutunge darajataka adi taghutunna nuwa kantatta ves mige terega ebamihun himanamun algon menge akhunta kafar kuramun ebamihun daane mi hamay kan algon menne mi bunani islami ummatuge misalaki ei en hashigandege misal kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaswa fawani mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma mu'minuge misalaki loibba kuluna ogawri kamga bamuge misalaki en hashigandege misale en hashiganduge emme gunawanek gawas wen alafi kamga wanama muli hashigandu wen tahammal kure hela hormunna hungawmu ehembe algon mi wahaka dakkani algon menne bunumun ega eggotaka ves maanakogge nuwane ei hame ekani divhe rajyega adi maalega mitiba akhunne nu ega duniyega wa komme tanegga tibikamga vies mifada sifatan ekulefa wa komme mihe ku shamilu egen dan abu muhammad al maqdisiyaki miharuga jalalefa wa mihe hagigatu bunakam ujja jamaat al hajr wa takfiruge wara bodu mihemmi adi hame egota al qurashiyaki e miharu ingires wilatuga wa mihe kama algonda khabar libeni ena kiwesei mimihunge wara bodu mihaka wefawa mihe miba mihunaki islami mujtama'ata kafar ko hama emme benaige dashun sunnatan nule nuwata devana bena eba mihunaki kufu taghutaka kafar nuwa beke kiyagen islami ummata kafar kuramun genda mihummi aigatu bunakam gojjiya miba mihunaki alugonda kurigas bayan korefa wane fadan mikahala kudi masalata nagam miulani maagina kantattake mi aromenge akhunge terega himenifa wati kinu ehennames mi eka khawarijunge sifatawge terega omenna bayan kore fawane emme furatam sifayki tandur nudatu e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qarba fawani sufaha al ahlam hudatha al asnan ebe ami hunaki ei eggotaka wes tandur nudanna mi hune liyan kiyam wes rangalaka nege mi wes mige terega tiben ehembe wawi ebe ami hunna mi hun kafar korumaga tafsila gosikam gojjiya khud ebe ami hunna wes evse negen ehembegen e bodu benaen nagagen nuwata em mawdu nagagen ade sunnatan nule mihe ade sakara enimuni sunnatan nule mihe nimuni ekon kon sunnate koba sunnatuge maane ki sunnatuge maana e akha qurakam gwanama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurbiha basrutaka amal qurbiha gottaka iqrar wadanne kantataka adi khalqi sifataka khulqi sifataka kam gojjiya masalenne ege terega be himene sharuttaka rukuntaka wajibtaka adi sunnetta ei ekame du kollumu sawab nulibe azab nulibe ekan korumu sawab libe komme kame demme algon bayan kori fadan mi ba mi hunna bes tafsila devijja kam gwanam engene namaduga jamaatuga mi namadu kura gina mi hunta du kolla faani sunnettakkan
sunnatakan adi sunnatahuga wes ikhtilaf ufedifa wakan haqiqatuga bunakam gojjiya miba mihun da'wa korani nunto timanna mennaki emme hewegen wa ummekamuga ay Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an ga wahi korwa fawe kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ekama haqiqatuga bunakam gojjiya mi hew ummatuge sharat de sharatenge bahimene e de sharataki ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tiba mihunaki hewkanta taka goala adi nubakanta nahi korami hunne nubakanta nahi kurumga wes miba mihunaka nengene nubakanta nahi kurumga unnan je sharatavs miba mihun haqiqatu bunakam gojjiya algon kuriga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ka bayan kuri fadan warat tandur nengen ekan engen miharos emihunge tereng awme nazar hingala iruga islami shariatuga khasafawa hama ekakwas hunnan islami shariatuga khasafawa ekakwas emme evela zamanum fashigen khawarijun emme furatam ufedun duham fashigen miyada hame islami shariatuga khasafawa hama ekakwas hunnan ekakwas bahare gahore dan education degree hadafawa mihe nuwata MBBS hadafawa mihe nunkam gojji engineering hadafawa mihe koredan den mimihun dawa korani emihunaki bodwegemwa ilmerin kamuga ekama islami shariatun khasafawa hama eka khasumge mane ki koba masters PhD hamediu engen MBBS nagafiya yaammu mihe ekama khasomataka ibaje ehno khasomataka masters and PhD hadan hama yaqinum was nuhunnan ekakwas adiki gina fahara nuhunnan baaminge terega hama MBBS ki kuranto mi degrees sharia and degree hadafa hori mihakwas nuhunnan emme evela zamanum feshige miyada hame ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas folo ki wahi bas folo wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ekalek fan hawa nafsaka bes bas folo vidala nuwe adikin heye ei Allah subhanahu wa ta'ala bawala wafa wahiyya mibamihum munkar inkar kurumge kuring eggotaka bes munkar inkar kurmataka wa sharta ke nubadan munkar inkar kurum kuriga dannanje wara muhim nukta tange bawe e algon men denegannage bojehe emme furatama munkar ei munkarekkan engigen miha kurato belu bay fahara bay mihun amal kurum daruga awgo men engene bay fahara e kurakama ki munkarekkan nuwasenge awgo men mi mujtama kudako nazar hingari kam ga saw men engene mihunna ratte huma ki waragina kudinna kan nenge haram kam ekama ange kudinna hile firihonna hile angenu salam kurma ki haram kam ekama nenge hama egotan hile angenuna hile firihenum badda fa nubya kanta kurma ki bay mihuna haram kanta tay kan nenge ehem bima algon me munkar inkar kurmuge kuriga dannan jehene haslu gaves e munkar kura mihaen enge bae ei munkar ekkan nuwata nunkam ei kirtu qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba foni wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula timang Allah evves bayaka evves mihaka evves qaumaka evves tanegati bayaka adaben nudevame emihun kari rasulun fonuwa kantata bayan ko devuma fahuga hujjat qaim kuruma fahuga menui emme furatama shartakam mi onnani kon sharte denegannan jehene e munkar hada mihayan ei munkarekan engeto nuwata negeto de dewana balan jehene ei haqiqatu gaves munkaretto nuwata nunto yaqin kuran jehen bay fahara algon men hiwedan munkarekama misalaka Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ge faratum mashhur kon aswa kame adi majmu' al-fatawa ga swane tatarunge tereng bayek mihun raboti bitam fenumu muslim Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ke ulunu mihunna ekam fenige mana kurang masai kurevi Sheikh al-Islam ekam mana kurevi rabon tibitan tatarung fenige bay muslim akhunta muslimun ta mana kuram fettemu Sheikh al-Islam vidalu mana nukurashe wara ruliyan nanado enwan bod munkar mana kuram ekam inkar kuri yagin kommes gotaka sarkaruge waage ole bihingei ek hal gotak kanne de mihar algon isnene ekam algon men sikundi lakamu algon men sikundi ge tekkan kodakamu aw men ka nuisnene asluga maslahata mafsada Sheikh al-Islam kariga sual denne ombunani mihara mihu mana kofikam gawanama denge mihun dani mihun meruma ambi mi angherunge izza feruma kuda mi mihunge mudalutuma evre ma bodati kanta takasheru jogen dani mana kofikam gojja rabuin huttuafiya konka kanta takami korani mihun meruma mihunge iffelutuma mudaferuma mifada ma bodati fasata mi korani ehem begen Sheikh al-Islam egota mana korevi awgo mena kanu isnenu to visnene wala ruliya sannane gota kanta kofikam gojja bay fahara awgo menga terega miharo singa kanta tawge terega hama kudikur kuda kame misala kalgon dannawa fana mitanuga awgo de far bismi barak kiyema
bismi baraki algon deke gotuga hataru khalifa in sirriyatuga kiwwa foni emme furiham gotaki sirriyatuga kiw hataru khalifa in sirriyatuga kiwwa fawati shakkenne gotuga evre furiham gem bagoten nonnan dene algon mitaga baraki haygotu buna kojja bayin akhunna ei ma gos kamekama dekei fawati e fitne attaka masale ki ikhtilafi masale ka wati ehnames algon menge akhak phama namaz kon nimigen algonda dimada miharo engijje ti maslahata ki ti bayak rusumatta kura kamekkan eggotaka ves kiritu qur'ana sunnatan amal kurun nunkan mifadan waran hadi ko bas bunafa diyei nuisne ningeto al fitnatu ashaddu min al qatl Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba foni fitna ki ei qatl kurma bures nurakatir kamake kuda kamaka de awmenge terega de basunta mufadda awmenge terega hamanu jong mufaddam vito mistakunna bayan nokoddeve mistakunna kannege zamanu feshigen bismi kiyamun annati mistakun hi kurani ei kommen kuranjehena kamekkama kommen wajib kamekkama masale ki ikhtilafi masale kamakaves bay kannege adi bay be fon dekila bagotuga ei alhamduge ayate masale nete ayate kam gavi sawme snubuname miharo sawme mibunani kiyum wajibane ekam jahriya namatawga kiyum awlawegam wani alugona fenna gotuga sirriyatuga ehnames alugona erega gotta kanta kurike abaduge gotta kanta kuraka vesnune ekam waguti gotun hama ekani maslahat attaka fursat libiji algon mirat kurbiya sirrin kiyani ekam maslahat attaka hama egota bay fara gunut wes kidan maslahat attaka ekam bayan ko denjene algon miharo salam deeruga assalamu alaikum wa rahmatullahi kiya fe farata salam di hutta kam gojja bodu fitune ka wani algon ewaha ka bayan ko de kan kofi kam gojja em furatam algon bayan ko denjene salam dinum ga hataru gote wakan egotte ki mi kan bayan ko dinum fawga algon ekan tak kofi kam gojja ka ko inkar quran dalil taka ekiga ekam wawata ki mimi hunna ka nuisne mikal kan tattake maslahata ki eggotaka soyechenu imam malika imam shafiya emmeha ilmarin vidaluwani evves fatwa dinun huddenwane maslahata mafsada bil mafawganuni evves fatwa nikan tasawwur kolla efeni wadana abdullah ibn abbas habrul umma mihoka sual korani mihak marafikam go je mihak tawba wehi vidaluwani ki kenete eggotaka ves tawba enete ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما آية ekko kiwwa nimmawalembi den dariwarunta warak kambodu wegen sual korabbi miha diyama imame algon men duwa hakkos egota kan ade nahame egota fatwa de biade kivegen toy den vidalwani emi hai aslugas mihak maral moshe mihak maral atoje kamoja kine fatwa denjhen hama emme macca wattalen jhen erun tabirun ekan huttala nius nege algon menaka maslahata mafsada nuwa sengenata tekkamen nesikundiga ehem wegen bakr abu zaid was hilyat talib ilm ga bayan ko fawani kiyawa ko dinga onna tin daraje tin face ka daane kiyawa ko emme furatam face ga warak goik kudawan warang haru kashiwan enuni ilmu re kasnu hunnan emme furatam fe hoga devana fe haddiuma akiga tankol madma kirawam pasha timwana fe haddiuma akiga enge nebbe secche nege ka ilmu ge kuda minwarakkan timanne engeni ebbe secche nege kan adi hodanje baawara chihe burika emawte ke awmenge terega ginawani hama emme furatam fe hoga ole kudin adi amdun mifada halaboli mujtama' terega oleruga halaboli hayate ga oleru gina fara nus adeven e madu evenis musa hawwa ge faane faludoke kiyadu ehu zaman ga wagan ek kalbana ilmu gene mihun hodumatta ka far waga far wegen daruga adu ive gotan iven e darsak hadir wajkam jane darsak hadir noen medu kandi jakam go jebes kal gulmen hunnan den aslu munkar inkar kurmuga balanje ane nukta ki miha rogomen furatam nukta ki ena munkar kam enge to benu de munkar kam yaqin kuro tine ikhtilaf oy munkar kam nu mi was waram muhim nukta eni ilmari midal fawani la inkar fi masail al khilaf al mu'tabara mi waram muhim nukta ke munkar inkar kurmuga ilmari mms midal wani dannashe inkar kurmen nete mu'tabar khilaf takagga mu'tabar khilaf kam gojje egota sawmen ke inkar nu kurwen معتبر خلافك engeni kinetto dalilege macca ijtihad kurwafa ilmu eringe bodati imamum fada befulun ijtihad kurwafa ummata nerfawa masalekam gaun nu معتبر اختلاف tawge terega algomen komme gote bis qabul koranjen bismikyo sawbaki hadisege macca binako aneka war gina bayak bismi adu harko kyumak bunefawe ilmu eringe terem bodu bayak war gina bayak vidalo fawe bismi adu harko kyum ege terega bodati imamge terega hemene imam nawawi men fada adi wara saaf ko imam ibn qayyim se kam bayan ko fawan ema danna ngule wahake ki la inkara fi masail al khilaf al mu'tabara
mu'tabar khilafegga inkar nukurwene ebbes akhakan anen akhaka e islam dinuga haram kameke hudda kame nuneegi kurwene hawas kamaki timaya dalil tak libifa wakam go wanama gos kiya deni waran ogaterikama waran madumaterikama ekuga ei awgo midani ki firaun kariya kawsnu midani awgo menge akhege kariya firaun aves basbone hadan kike kirut qoran meunani idhaba ila firaun innahu tagha dashe firaun kariya musa ya haruna mukhatab karawa allah wahi karawani innahu tagha ena tagutaka vejje tagut ena haddu faala gossiye ena halakoge hingajje ekama kike meunani faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha madumatir ogatir basbunmakum basbunar aneka ekkala yahudi kalege wanumu weskike assalamu alayka buni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qur'an ke wa alayk den aisha en adiyoni makike vidaloni wa alayka assam wal ghadab wal la'na ikhwatal qiradati wal khanazir waran hadikon chike den rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiwadanu ya aisha kike to vidaloni era allah ge rasul adiwadanu gannoni to yahudi kalege buniyati den rasul hadithu kan aisha kamanan adiwadanu gannawa to timan kalefan vidaloi basfol den hadithul qur'ani ma kana rifq fi shay'in illa zana ogaterikama madumaterikan kamegga ekule vijjekam gowanam kina wani riti wegen zinatir wegen dane wama kana al-unfu fi shay'in illa shana harukashkama goddunu kurma adi zuwab kurum fada kantata ega himeni jekam gowanam hama yaqinu mes dani halak wegen dane ehmegen algon me midani algon menge akhegge kariya midani ki firaun kariya kawsno den kihawar ka ogateriko bas bonan jehen kihawar ka men balan jehen algon menge akhekkan ukhuwatul islamiyya nattale webbes kam algon men kogge nuwanekan dannanu jehenata dannan jehena kandelige ekam wawata ki algon menge sikundige tekkan netumuge sobon mifada ebbes kam ka bale nuleve mu'tabar khilafen oikkam gavias algon men embe furatam kale hada ha gohe bodu wazifa beenu wegen do tioleni hembegen tikanta korani bodu gondiye beenu wege yagin ena magfarid faheri am sida bodu gondiye beenu wege mifada bas bunun taw me bunarga allah birwacchen we eggotakas birwacchen we asla kina birwati wan engeni wes ilmen ne emme furatama sharta ki la ilaha illa allah ges koche al ilm bukhari us bab an-nawafani babun al ilm qabla al qawli wal amal bab an-nawafani emme furatama ilm ungeni gannange bajehe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba fawsani إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم لا إلى جهادكم لا إلى دينكم تبامهم تريغا حرام بيفارتك إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر إبس دنيا هود متكا مسيكور متكا كناية جنغولفا يوتي ورضيتم بالزرع إبس دنيا هم إكاني همكي بينمكي دنيا كما وفا آخرك إقوتك بس بين نو هنا نتالا فوني إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله فهم دوكلني كوتش اللهم مغو جهاد كرم وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا الله تبامهم مچا نكمتكم فاكر رباني لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم تبامهم متين الله ننغواني نكمتكم ننغواني تبامهم دين الرجوع جكم غجيا دين هم رجوع ماكي غا مفرط واجباني إيمان كم غي حركو ام فرط واجبانه کوچه دين رجوع جكم گجيا ایمان کم گرو کنتا ام فرطما توحید کے کلمہ لا الہ الا اللہ ایک شرط دین لا الہ الا اللہ توحید فرطما انگ توحید ربوبیہ الوہیہ اسماء والصفات انگ جكم گجيا دین وننی کوچه اللہ معرفہ کو دینے کو تم فرطما کو ایک تیرے میگ تیرے ہوری ہچ واد گندان اللہ معرفہ کو دینے کو دین وننی එකලංග රසූලුන් නම් ඊමාම් බෝ එවස් දෙන ගන්න බෙජේ දලීලා එකීගා එකලංග මලාකතුන් ඊමාම් එකලංග බාලේ ෆොත්තක ඊමාම් ආඛිර දුහා ඊමාම් හෙවම් වර අනුබයවර ඊමාම් බෝ මිකන්තත කවම ඊමාම් බන් ජෙහෙන ඊමාම් වෙවෙන කීනේ අලගොන් මෙන්න එකන්තත නේගේ කම් ගොජ්ජියා ඊමාම් වෙවෙනත අව මංග තරේගා මිතිබ ගින අඛුන්නක නේගේ හගීගතු බුනා කොජියා ඊමාම් කම්ගේ හරුකුන ෆුරියම ඊමාම් බාගොත් බෙස් දෙන් අලගොන් මෙංග තරෙන් හුඩකක් බෙස් ඊමාම් කම් හැම එකුලේ මීහකෝ අලගොන් මෙන් ෆොනවාලනි ما فهم أن كمك جهادا أم فرط إيمان كمجه هاركون دين إسلام كمجه هاركون أم فرط ميوتي شهادة دكاني مكيوم إسلام كمجه ركون تاو تريجاس إيه فوق من النمادو إنجين علم طلب العلم فريضة على كل مسلم كم مسلم قتشا علم إنجين مكي فرض إنجي علم بهفاء دبيك فرض كفاية من ورا كشا فرض عيني من ورا إيه تريجا كم ميها كالنمادو كوران دنيجان نجهنا فرض عين إنجي
namaaz kuran egi ganna je kina namaaz kuran egi ganna namaaz ge sharut tak nege haluga koba namaaz ge sharut tak ki ege terega namaaz wajib ge sharut himene ege terega namaaz sahhum ge sharut himene enge ba mi fada haluga wani ko algon menge teren dina lobi kuran fasha komme mi hako kale mi har mi furatam jihad de temi furatam kay kuran mi kon kame jihad kon jihad kashmiruga onna jihad no ta afghanistanuga o jihad danno mihar jihad ge debe jihad debe ka behifa jihad talab ne dunia ko jihad difa dunia ge otiya oti jihad talab eggota ka dunia ko ne jihad talab ki me furatama aslim taslam islam bashe erun timannam ge faratu salam ge baane den islam nuwajjakam gojjiya mi muqaddimatan hunnan jehen islam nuwajjakam gojjiya den gwalana jizya den poll tax ingres bona kam gojjiya edigen tibeshe timannam kalem difa ga tibene kombe muslimun ge jeish aslim taslam den jizya den hanguram kuran mi hame ekani tane difa kur mattakanu mi litakuna kalimatullahi hiya al-ulya mi dirwat sanamul islamaki dinuge emme ustangadaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawal korweni mi hako amille ena kuldana kan dekku mattaka jihad kuraniye ena mi ena tane minwan kur mattaka jihad kuraniye nuwate ena qabila salam kur mattaka jihad kuraniye ka kohiya mi ge teren jihad kurabani hadisul kurabani man qatala ebbes mi he genan nugane man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah emiha hanguram kurani allah ge kalima matiyor kurma kam gojjiya ena ekurani allah ge moga jihad tane minwan kur mattakanu mi jihad talabaki jihad talab dunia ko ne hama reach mi bone dunia ko ne dunia okkam je algon angade jihad talab dengoti jihad difa eti oti yauti jihad difa oti yauti aw me kashmir nazar hingala mato kihne to eta kanta oti kashmira ki debe ka behige batane e maqbuda kashmira minimum kashmir maqbuda kashmir miharoti india ge belum ge dashwa india ki minimum kam gotum awguranen alkan kuriya seccheke bunane bayan nuhane tag eha bod minimum kan eta boy eba tibi eta ga ham sida gunawanan alkan kora mi humes india ekam ekachke was ebes mi ekunu bunan beenun gotaka alkan korambi beenun gotaka kantata korambi kiwegen kashmiru ga eha aniyawrikan oti kiwe ei kiwegen pakistanum beenum ve eba mi hunge tanakan etan hadan pakistanum beenum ve etan eba mi hunge tanakan hadan international pressure libigen waki gotaka miharos qarar take fast kore february ekam adiwas india du kollam beenu mennu pakistan beenu ve etan egota genda adi kashmir gati bayak mi beenu ve eba mi mustaqil bayakwa den etan corruption ufeddu mattaka beenu wani commerce kala corruption taken eta terege ufeddu e ufedden mi annani etana militant un take fonuwage militant un take fonuwage etaga bombadegen gos govwalima etanuga india sifan take maru imaden hatta harukash tatam bani emawata ketayati wara boda corrupt ufedi corruption ufedi feyoti militant utta pakistan fonuwage pakistan ge terega ebole jamaatul badre ki kyun bayko se bole brelewinge jamaaten e bidiwar jamaate jihad qurashe ki angole jamaaten kashmir da jamaate ham egota mi jamaate islaminge sonnana jihad kurmattaka tana fonuwe bayko egota lashkar teba se tana fonuwe bayko mi bawar bayko ebole tana dami hu ekam mihar warang undago den rishwat dige naiki ge gotun eba mi fonuwa emawata ki mi corruption eta terega otima etana kan nanan hamaje home etaga tibi rayitun nabes nudibene minimum kame international community bes halu nukarai fa masalenge kinen halu qurani halu miharo swane pakistanu getan faaba pakistanu gati militant un tan faaba egota ko setan wadagen emihun corruption ufadda erun hamaje hidan e india ke fadan ham etaga tibi menos bodet minimum kan libigen den algon menge terei hama dina lobi qura komme kujjak shahadat ge kalima ge maranenge kujjak la ilaha illallah ge sharat nenge kudin adi iman kam ge rukun tan nenge kudin e islam kam ge rukun tan nenge kudin ko ba nenge kudin kuda kobes lobi jehra kale janje netana mi to kamaki hatta tarju ila dinikum yati din rujuu din rujuu je kam gajja em furatam iman kam ge rukunta den islam kam ge rukunta den adiwes islam dinuga fardu qurba fa kanta tartibun abdullah bin mas'ud as rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariuga sawal denweni ayul a'mal ahabbu ayul a'mal afdal inda allah allah ge hadratuga emme afdal body emme maykam body kon anam kochita kon kanta taketoy hadisul qur'ani er riwayatuga al iman billah allah imamume an riwayatuga nani as-salatu ala waqtiha namaz ege waqtuga kurme qultu thumma ay den abdullah bin mas'ud annoni den timam buni me den kon kametoy den hadisul qur'ani birrul walidain maam fana kiyaman terika ada kurme maam fana oga teriume maam fange haggutan ada kurme birrul walidain qultu thumma ay den kon kametoy al jihad fi sabilillah kite wane miotiyas
efarak zuwana kas bunani timanna miyai mamma rong ovve beenu mani jihad kogen Allahu maga shahidu ashe ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rukurani dashe mamma rovvala fa agota mamma hinitum genumatta ka dashe efarak bappeya mamma nuruhifa wanikon ama zuwana ka dannu dashe ede mihunge kariga jihad korashe fathammatal janna mihun fathammatal janna ede mihunge fabuduga suruge ve kite sahabin adi kandaligen te emmeha akhunna senge wadanwane jihad fardu aynaka vegenda hataru halatenge baade ege terega liyun himene iktitab kurun yakine arabi sahabiya kas dannawani timanna inni tutibtu fi ghazwati kadha wa kadha timanna miwani hangurame ga liyfime timanna dan eha sam fardu aynaka vegendan ekam timanna ge anhenu nukmejje hajju mattaka ekani kike hadis ul korwani dashe ami miha kiga hajju an dashe fardu aynaka ve fawwa ami darin belumaki kandaligin fardu aynake ami darin ge haggu takarakkatirumaki fardu aynake e fardu ayna ehem fardu aynaka taarudujja kamujja ega balanjeni maslahata algon menge akhunna iman kam ge rukunta negeeruga islam kam ge rukunta negeeruga adiwas diinuga wajib kantattaka ebun negeeruga tartib ulwalafa jihad diumaki kandaligin shaytanage magenge madakhil shaytan ge terega himenene Allah subhanahu wa ta'ala mi gennawa fa tartib ulwal mafoga ehem tartiba kaddiun ei madakhil shaytan ekam wagotaki algonduga sikuniga tekkamennetun algondos fonui me kuriga Pakistan mige 16 har 17 har korin kan 20 har korin kan nei eme furatan fonu yiruga hama huwa ka fami buni ekudinna kan nenge la ilaha illallah ga shart bes algon men fonu ikudinna ka ekam algon echen engi fanetima algon me furatan iskande ni kochaka shaytan abuna bah shaytan abuna ni kike hama dina lobi koram fashara me furatan fonu wala shaydimal etana gosgos kina hadan gina fahara suicide bombas miwas islam de mudda kora kamenno evves dalil nonnan mikama suicide bombas amille bomba dege marumattaka evves dalil nonnan ekam ki qurani algonuga sikundige tekkamen netima algon eruga leader kan kori algon bunagota kudin hadan wargina far daanata den bunim ehmawta ki munkar inkar kurumga balanjehene ikhtilafen ne munkar ka vato veto ikhtilafen ojjakam gojja inkar nukurwen harukashi nuwene waran ogatarikama ko ilmi gotaka bahth kurwen ilmi gota bahs kurweni bahs kurumge teregas onnan je munaqasha ga adabta e adabta ka ek gota bahs koggen haggu hoden jeheni bahs kuruma fasharuga jawab kurwe kam gojja shaytana wani eha sabu haraman demi hunnas bahs kuram demi was haggu hodu mattaka war rivati usluba ga gengulen jeheni ekak was muleni magfurat de mattaka no eme was haggu beenumge uleni ehem beje kam gojja jawab kura kan nu jeheni adugata kura kan nu jeheni war riwcha gengulen jeheni eme furatam sharta ki kobe balan jehene munkar kura miha engeto munkar ekkan de yaqin kuran jehene munkar ekkan tinen ega ebbes kale ikhtilafun egen nuane ebbes kale ikhtilafun egen nuane hatare munkar inkar kuran feshum ga kuriga visnan jehene e munkar inkar kurumun asluga se munkar filagen daneto e eke den e munkar filagen nogos e munkar oefa eya evvaruge he munkaren annaneto nuwata e munkar filagen nogos evvara boduwegen ba munkaren adeto mi waraboda balan jehene uktatake hama munkar fenumaya kiga inkar kurmen nete maavegen ba khunne munkaren hom fenumaya kiga man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulga me onani tiba minge tere munkaren hama fennere e mana kurashe atun e waru nuwajja kam gojja hama lastatifa bi lisani den ena ga dulum den e waru nuwajja kam gojja ena hitun walaysa min wara dhalika habat khardal min al iman hitun inkar nukura miha ena hituga ebbes kale iman terika men te ilmar mi dalwani hitun emme koda min inkar nukura miha murtadwegen hori ena hituga ebbes iman kam ga zarrage mi waras nuwati hitun inkar nukurani emme kurige algon misal jehin awmen darinta rom feshimu tv cinema kare gos kurimati ga bahatta filmen alwadam ki konkal kamaka wane ba efada bodu munkar kura ekama aslu nenge mi kuraveni kiha bodu munkar ekkan darin rom fesh munota de darin kolem feshima dari fola annasha kiya kudagondi bahattafa alwadani kommes lave den tibene de kudin bal hatta hege tere ekama aslu algomenge man fan egigen to ekante kurani ei boduwegen wa munkar ekkan bay mi huna hama ihsas sun kore ekam wadakir fa inna dhikra tanfal mu'minin hanan koddeshe hanum koddinum faida qur'ane ad-dinu nasiha ad-dinu nasiha ad-dinu nasiha dinaki nasiha dinumake dinaki nasiha dinumake dinaki nasiha dinumake mikan algon eggota kas mige muhimma kan nuisnune wara dadi hekaddu mi rajatere rashaka gos ngolani ko dehama engunu eche bayan ko algon ege miha ad-dinu nasiha ge muhimma kan nuisnune e visnuni komme saada kujja ko algon karega wahaka dakam bunani kinen heyye sheikh rangaluwani inge ahar me rangaluwani kinen heyye aharaku efahar was
nasihat dena mihe ko naade inge Allah ge rasul hadisun karawa fa wenun he ad-dinu nasiha dina ki nasihat dinu make ay ko nekkam gojjiya anekkawas tiyayye dembes tin hatar ahar faunne mihe kan ade wen den kinen he rangaluwani handan netige mihunge amalta fasid fawa halage den mihe dembes mihe ko annani algon kulliyakan handan vi ek hasan tajuddin liwa fa tarikh ga onna basfulu onne ingoto portuguese un rajya veriwegen iruga mihunge terega oti jahalat wara boda feturi fe diwa hinge tere la ilaha illallah ge kalima rangalak kiyan danna mihe kosnete la ilaha illallah ge kalima rangalak kiyan danna mihe kosnete efada halegga ovve portuguese un andirikamuge terega muslimun tibba andirin anekasai andirikamuge tibba andirin ai ehme algon men asluga bunakamu ji ilmaki mi deenaki mi nasihat dinume algon menge nudeketi mujtamaoge terega tibima algon me mitaga wahka dakkaro detin hayka mihum mita tibima mujtamaoge washage mitiba getaka engene kama algon menge wajibake engeto oriyamunda anhun kujas approach kurumaki mihum kiyane echi ekkada godawara viyanuda goleke hingajje komme sanhen kojje giya mihum echi kiyan algon wajibe non to ekujja for ko dinumaki for nokoddi algon echi kiyan vi to ekujja faharege vedana egota kudairum feshige modukure kojje kama ena nege kan islam deenuga awara ki koche kama wes ekashige nueba ekashige ve e mawate ke me furata malgon men dannanje ehmima inkar kurumuge kuriga munkar inkar kurumuge kuriga yaqeen kuranje hene e munkar inkar kuram feshumun munkar aslugas netigen daneto nuwata e munkar netigen nogos eya eve soefa di itura munkaren annanito evre bodu inka munkaren etanan annanito mihuriya kantatake bala fanuni inkar koggen nuwana e islam din hudda kora kamen nuun eki ilmu waringe wahakatay ki algon men hitan eriyas ei hada aguhuri echeke adi khasa gotega ilmu waringe tereng rabbani ilmu warin wahaka dakwa fawani ki ebe fulunge sikundin nune salafus salihunge imam wahaka dakwa fawani ebe fulun nakiritu qur'ana sunnatun libfawa daliluge macca bina konne sahabinge wahakatan aduwahafe emihun koffawa mana aduwahafe egotaka hawa nafsa tabawegen nune emihun kanta koffawa tiki mihuriha kantatake belma fawga den algon me munkar inkar kuram bes damwani munkar inkar kuram gosses mihira luchaya mihira gonnenge chaya kiya fa hadimudar ko nune wahaka dakkan jehni faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara wa yakhsha waran ogatiri madumatir kama kuga wahaka dakkan jehni munkar inkar kuram emme furata bayan ko den jehni munkar ekka bayan ko den jehni ay allah subhanahu wa ta'ala wahi karama kunna mu'addibin hatta nab'ath rasula ehma mi munkar inkar kuram ga awmen balan jehe muhimmu sharutta kemmi den eyan algon men fiolen alani algon men wahaka dakkaro gawa sawmen dannan jehen allah subhanahu wa ta'ala wahi kurava fa wahi baspulu ud'u ila sabili rabbil hikmati wal mau'izati al hasana hikmat terkama kuga adi hew wa'udun algon men wahaka dakkan jehenius ebbes gotaka harukash wegen nuwan fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha al qalbi lam faddu min hawlik kinen heye kalek fanus emmeha mistakunge hin atulevvi kalefan kurevi kamen heye kinen heye sahabin efadan kalek fana tabaw mattaka kalefan heddevi rahma ogawer kamge sawbunne walau kunta faddan ghalidha alqalbi kalek fanus harukashi adi ठीक है हारुकाशी मीहे कम गायफा गोद्दून करा मीहे कम गावज कम गोजिया एबा मीहु एम्मे बस अलेफान वशागे नुतिबेन दूकल लबाफा सहाबी में सड़ा नवाने सहाबी में सड़ा नवाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हारुकाशी वाले विनम एह वणे वावत की अलगोन में वावत की अलगोन में सिकुंडीगा तेक्क में नतीमा मीन एब्बेस कम का बेलु में नती अदि खास गोतेगा मिहार में फिरका जमाअत अल हज्र व तकफीर एमीहुं एग्गोतक बस एमीहुं गे तेरेगा हुन्नाने अलगोन मिदन्नवी इल्म वरियक हुन्नाने एम एमीहुं गे तेरेगा मुळि में लकुदिन तिबीमा वरं हारुकशिवान वरक गोद्दून कुरान अदि नगानी एम्मे बोडु बेना एई सुन्नतन उळे मिहे नुने कियाफा एना दीनु बेर कोගෙන් एना मुर्तत कोගෙන් बा मिहुं उळेने दें वगुतुस मिहार निमें गैब जिरात करे देन रेगा अलगोन में कोरिया गेंदानी देन तिबी फिरगाता का बेगोतुं वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.